Uria wari ngavana wa mbere wa kaunti ya Tharaka Nithi Samuel Mbairagwa na mujumbe wa Ekuru kaunti neu Beatrice Nkatha nibonanitie kureka kunganirwa kwao ni buria kithurano kiu kiretire na mbere. Ragwa uria urarwaira tigiti ya UDA guchoa giti kia useneta na Nkatha uria ukwenda gwita na mbere kugwatira giti kia mubunge wa Ekuru nibonekete kureka gwitikaniria kinya na mpumi cha kithurano kiu bakiuga gitithiritwe kirikia uma na weru. Samuel Gaishima na Ntetweji. One day ago, on account of link, you are the sitting member. One the ward. Kura muntu akagwa ugwite ati kwa wagwa nontu ukwaga kura tutena thina nontu togu lakini wona waraithiririo kona kura jiaku kawaiwa ona tikuiwa gunka ni gutunywa na inya nontu gaturatunyirwe kura na twatunywa kura nontu gwetweka ni system ira ya Tharaka Nithi county itikwenda atongori babe ya na kwibange batea ngavana wetu Muthomi Njuki akwenda kuthukia kiama kira twakite miaka mingi. Gato kwa nataka Njuki atina batana kiama gikura Tharaka Nithi county kia UDA nontu arejere o mieri mega inona mieri tethatogu kugina twikaru Tharaka Nithi county kiama gikwaragana tebura turaturaga the next 48 hours watwika maumi mara maraumire makura matitwika nullified tuyo tukebanga na tukera antu ba Tharaka Nithi county mipango era twinayo nontu no mwanga twithwe twina candidate wetu wa governor kurekebisha mheshimiwa Muthomi wa Njuki within the shortest time possible. Mathaa matigere 48 Jesu akiriuka ona tukera to make decision na tera asima na te ando ne betige kuona takari lazima odhurwe tera asima not all the way wrong, but we want justice to be seen to be done. Tulena justice ya mtu wondo wa Tharaka Nithi tutakwenda dictatorship gwekara taamini ale jira Tharaka Nithi twire Muthomi Njuki au kakinle ando nye TV ni andu gitumia la interfere na muchujo igikinya Monday itagwa Easter Monday tukiriuka na Jesu tukariukania na ngavana onge era maundu mama matiro amagutweka resolved ni ngugira bararutire goro ndiona ni gutikia makina thina imuntu uyu imuntu etwa Muthomi Njuki noe akwenda kiama kigwa na turirikane bwega muntu uyu no aretire Raila Tharaka Nithi ari wa mbere kwenda gutuoneria kara tumirwe na Azimio aerwe thi UDA umiaraganie Tharaka Nithi kenda batona gintu Ruto na batiri kumenya ogu Muthomi Njuki akamyanga yariku gitumi nonto kathwana ireri gamba ng'ombe tende gamba ng'ombe araugire nigo ndabata kumuchumbura ndathi assembly nauga we ngitweka MCA no akanatari governor ndenda kuga gintu kimwantu betu Tharaka Nithi na bega mang'ombe Njuki natige kuona taka arwe umba gututhurira atongoria Tharaka Nithi county ino uraga keroka itebingi bionde bayundie imbaye lakini uraga keroka governor timuye kama ameingia mahali lakini tunakuwa na